whawhelo e atu tatu e Kalesia masani ai, tatu no tele i California i Saute, mai lo tatu a ai tele i San Diego, Vista, Orange County, New Hope, Santa Ana, so mai lava Riverside nei o Kaipa, ia iso tatu uso i Exal. Ia whawhelo atu fo i lau fio lo whapeon tatu whelua i lunga le ea, tu saima tatu le sonai, mai i sapati taitasi, mai tatu tari le tua whaatasi mai lo nangang pa ia nei suenga, e nei o tatu vi ia le tua la na fionga, au ina i tatu e tu saima lana of morning. Ale whenga i tatu talo e peona tō sirwheina, talwhanua no wa malo lo ia tua whine, ia Heidi, o le tua whine leo sunga whawhenga inga ia pasa pop topa ia na malolo ia whewhiau lua vai aso talu ai ia ne ua malolo ia lona tua whine ia Heidi i le ne vai aso e tātou te le i loa ala maliu maleoti a tātou whamoe mo i le atua ina ia whamai se atu i le ainga whanua noa me tu malwhanau, we remember you in our prayers. We ask the Lord to give you condolences and the comfort of Holy Spirit to bless you with the abundance of His grace and love and support from above. Whamaria lea tua mō tōl whanau, pēr ia neruma ieli, mā tō talo mō tō, ia lo whangia lea tua ia, ia lawe ina o tō, o tō whenga iai ma tāpenanga o wasau ninga muli mō le tua whena ia Heidi. Ne fōo, vai aso neiwa, ma ia, tala le mai ko vana o tātou State Tele California nei wa te tala ia malu wharisa mō sauninga ma le i fōle whātununga mai tātou conference whonatanga neva yaso na ia whātulanga le church board ia taimi e whāpeona amatai sauninga e Kalesia ia tātou malu mai tātou tuetal no ai le vai yaso i luma le lofo le tua a wal whātulanga ino tātou saunga taimi nei, le lawan tātou malolo, whengam tātou sauninga i o tātou whale maainga, a walanga lo malo si pēlawa ia al whamai, tō tele o lo ngasi ames, fo i o lo o whioti mali liu whamai nei, e whai te te aia wai tō tele ia, ta mamatina mātua o tātou i Kalesia, alo whai as tātou talo. Lo matamai langi mātou tuafte i tele lo lofa mo loanga le lei. Ia so umalawa tei tasi mātou te vi iela o fio, ono le ola mai lo fio mātou te olai. Whaftai le atua mo le whautanga, whaftai mo le whamoe moe. Le mātou te loa pe tai e mātou le malanga maliu maleo te peo na hawhia nei vai aso. Le atua mo malo loia tua whina ia Heidi. Le foi fta o matu le maliu lo ona ya pasa pop topo u ai le tua matalo atu famania la balainga ni metu malfana e neruma poa la tali ai yeli e lo fo le tua ya fa mai si atu lo pa ia te lato fa pe mato u malama wa mato te lo le tua le ola mai lo fio le e lo fio foi le aso e te vala winai mātou umalama, se o tai awa te fio mai ai, len mātou wha moe, wha te smahilo nganga pa ia ina ia mātou sue lau tusi pa ia vi ia oea o ina mātou ilo suafa Yesu. Amen. O lau tu o le sona le wha wina mai vason te nei, o le wha vai o le awa onga o le fōwhanga, e mai le tusi lo kenese, e tātou te e suesua e le kuata e whātaua ngai au wala e suesua e la fio ngā le tua. E maua tātou mau au tū le salamo e sumali i wha mua. Ua tala mai le langi le mamalu o le atua. Whaalia fo i le vani monimo ngā luenga ona au. Lo tau atu fo i le tasi aso i le tasi aso. Lo whailu atu fo i le poto i le tasi po i le tasi po. Le se ngangana e le se upu, le langona fo i o latu leo. Ai, o atu lo latu leo lau langi umalama, ma latu upu tu ingo latu lau. Wana tu ele fale ie mo le la, o ia foi fa peol fa ta fa ia va sa mo na fiafe
fia o ia pe o stangata fita e tamo le ala. Lona alua tu foi mai le tasi tulu inga le langi o foi nantami o sanga le tasi on tulu inga. E lai foi se me lilo ilona vevela. E ai, fai loa mai aile, ia ngā luenga na fai e le atua. E tala mai le langi, le mamalu o le atua. E whaalia foi le vānimo nimo, ngā luenga a au le atua. Na ia fō ai le langi malau langi i le amatanga. Mori mau ia a nā tūro mea. Le langi ma le langi na fai e le atua. Nā tau te mori mau le mana ma le poto le atua soifua. Na ia fai ai mea umalava i le tangata na fai e le whātu so le atua. Tātou te i loa e ngā a lau langi le poto wha lau langi ona pō nei. Whapea mai e leisi atua. Mo lātu whalea o ngā ina le tuspaia. Ai moni lawa le tuspaia leo se science book. Alo ia awa onga ma e whailo mai e tātou. Ia mea na whai e le atua ma o ia lava nei e whai alfa whanga. Salamo le suma le iwa is a poem or poetry. O le tauloto. O le tauloto le tau mai ai ia vi ingo le atua. Tātou te whawa ia atu i le langi ma langi o mena whai e le atua e tau mai e le mana o le atua. Tātou te awele vi inga i le atua. Ena whai e le atua le langi ma lau langi i le amtanga. Peo tuso kene se mua, whai mua. Mai le se tasina te mwhai na ia whai mea ia. E whai tātou sue mena whai e le atua. Whai tātou i loa o mea ia lo wa iai ma i le tātou wa ai nei soifuanga le langi ma fitu mpaneta ma nei lau langi to te soifua mo tātou lai. Ai le ma whaina whaina tangata mena whai le atua. Na ia whai mai le ai o se mea. O se mea silo na matu ia. O le tātou le creditinga leo le atua. Ilo na fofo ino me ilo na mana malona poto. Le tau mai ai tu la fono e wha. E wha manatu mai ai mal mafuanga na lai o na whai le atua le sāpati. Ina ia wha manatu mai ate tātou le fofanga na whai le atua. En wa sui le sāpati, wa sui le ulua yaso le vai yaso. Ia wa sui fo ia ave ese tu la fono pe te tonu ai tangata Cristiano e neon po ma wala tu fa le nga ina tu la fono fa pe wa Mariu Yesu ina ia le nga tu la fono ta tu le luftu no le wa ta tu le nga fa ngo fie lava ona fa ngalo le tu se fu wa le sa pati fa mana tu mai ati ta to le fo fanga na fa ia le tu se fu al sa pati na fa man na fa tu nunga le tu ia e mana tu la sa pati fa pa ina o aso e ono tenga luai fa ia nga luenga malava au le aso fitu o sa pati le ia Iova lo atua. Au atu whaese ngā renga tasi o oe, lo ai ngā ato lava ma e mau ma oe, o manu ma mea lava. Au ana whaia Iova, iaso e ona, o le langi ma lau langi, ma mea ma sami mea o iai. Ona malo lo ai leo ia las fitu. O le mea fo ilen whamani e Iova la sa pati. Mana whapa iai nai. O le, ma fuangan la tātou te wa iai. O se ele te loa o ngā e kalesia na Kerisano. Mai lava ina ua le amatango o lato mwhai mama lama tuspa ia. Ina ua umala wa apostolo. Ia ua o mai e tonu ia o onga whapau. E whamatale aia a o onga tuspa ia. Ia tātou le ina ipe on tātou so ina le ason te nei. Ia le se o a onga whatau ngā le soifuanga whale atua le soifuanga o le atua soifua. O le aso nei tātou soi nei, ia le se o onga o ia te minei, e whātau ngai fōwhanga na whi le atua. Ia o tātou iloa, o whaavai lungo, o onga whaapau a tangata Poto, Eleni, pe o Plato, Aristotle, la tō nei sa soifuama o lei, lona farm o Century BC, leo whaavai aia ia o onga tuspa ia a le kalesia Kerisano ina o toe fio Yesu le langi ia o whaamtale inai so o le atua e timeless
e le se taimi soifuanga fa le atua na mea na whai le atua e hola le taimi. No, o mai ele ia o Christina pe on tatu suena vason tēnei e wha tau fo i ana o onga e wha tau le atua soifua. Tatu te vai ele mai aso nei. Ia onga o Christina o le he's a Roman Catholic priest. O ia le ole o se tasi o tangata mai o le Ecclesia Catholic Roma. He's a biblical scholar. O ia o patele o le Ecclesia lotu katoliko. Ma o ana onga ia, o lo whapeo na whaabaya ia onga e ho lawa Ecclesia Protestano. O tatanunga la o Christina, e whaawahe lungo Plato ma Aristotle, i tatanunga whapaupau, tangata poto ia Eleni. Lea lana whaawahe ia onga o Christina, o lea tua na ia whaia ia mea umalawa, a ele i whaia langa whetala iatu, ele i iaise mea na whaatino ele tua. Paule mea na whaia ele tua ia whawhanga tu Saima Augustine, na whai lona finangalo. O le teimi lava na iai le finangalo le tua ina ia whawhoa le universa. O le teimi whi lava na instantly na tupu mai iai le universa, na tupu mai iai laulangi ina o le finangalo o le tua. Ina ia tupu mai le universa o le teimi lava na immediately tupu mai le universa o le poto na wha ona poia i mai i philosopher whapaupau. Ia le whaua wao i naile ka le sia o Christina. Nono winga, ele i tu sai ma whamtalanga tu spa ia na whaile aso mua, ia na whaile aso lua, whaile aso tolu, so atu ele aso muli. Malolo ile atua, ele is a sequential creation. It was an instantaneous creation. Na whai ina ua whirangalo, it was God's will. Ina ua will le tua, o le ina ia whaile whawhanga, o le teimi lava na, ina ua iei lona whirangalo, na tupu ai el whawhanga. Na tupu lava meia e onga Augustine, na amata ia le whirangalo le tua, I mo fatu. They are rational seeds. E ia ile ata mai, e tupu malia mai ai, so teimi ana will ile atua, ilona whirangalo, la whaile whawhanga ma tupu mai le universa, ia na amata le mo o fatu ata mamai. Ia na tupu mai, ia ma tupu malia mai ile ma whaasosolai, ina tupu mai le universa. Tato no wha evolution, na wai e teimi nei, tato nunga na peisi lunga tato no wha paupau, le wai ia o ngā lotu pope mai o Christine, se o mai lawa teimi nei, e whaasosolo mai, i tupu mai le universa, a tua fwoi ma tato lau langi. Ai lor mena na whai ele atole, tu sai maritala tu sa kenesem tau mua. Ile tato nunga wha a Augustine, le pātele lea le Ecclesia Catholic Roma, ile fōfuanga. Mai la ina ua finangalo le tua, ma ua tupu mai ia siitsia po fatu ia ata mamai. Na whaabai mai ia ili. Na mua finangalo le tua ina ia whai ia langi, e lua lalo langi. Langi mua, langi whaleanganga, e timeless. O ina so i fwai le tua, wa e timeless le tua, e le se taimi le tua, ma le langi mua, e le se taimi. Langi luna lua, e tupu mai ia no physical ia ile taimi ile langi lona lua e whapena fo i lau langi o i lua lau langi na whai ele atua tu saima o ngā Augustine o lau langi mua whale nganga e timeless e o la ia nganga le lau langi lona lua e whaitino e fwoi nei o la ia le tangata whaitino ma mei ulo tatu wa ia o laulangi lona lua na. So, o mena alfo whangan whai le atua ina ua will le atua ilona finangalo ai le whetalai. Ele mwhaina move le atua a wailenga o le atua ele move. Ele se past, ele se present, ele se future I taitonu whapaupau. Le o taitu o mei ia o onga alo tupope. Ele mwhaina move le atua wa ele se taimi move ai o le taimi move ai mea. Mai lo ele taimi le move o mea, mai le mwhaina move le atua a walanga ele e timeless, ele se taimi I le langi lo soifuai. E la tato te vai ai, e lua langi,
langi mua fio ile tua ia langi lona lua physical ia angelu ia malatona langi langi mua timeless o la ia nganga ile mai ile nganga ile langi ne pe o tangata fana mai ile nganga mai le tua mai le langi mua ia langi lona lua faitino le lo ia tino tangata ma me lo va ia langi lona lua na tu sai ma onga le kalise Catholic Roma mai Augustine nono vinga ele ia se foi nei vaenga le atua na fai ele pe o lana feta lainga o lana ngaluenga na feta lai ia mana ngaluenga na fa na ia fofoina a tama eva ia foi nei ile ai ile tatununga le was just in a mind una alfina ngalo ma faule tua na fa tino mai fafu ai leisa na feta lainga wala nga timeless ele se taimi ile langiolo sui foi le tua fa mai lo pe ona tatua i fa vaila na ina wa tula i maila lo tu protestano ia wa muli umala ya onga fa vai foi la tua onga ya onga lo tu pope mai a Augustina melna le lang fa pe mai ele se taimi le lang ele se taimi le tua timeless le tua ma o me o man fa le tua na instant fa for sei lava ele tu sa martala al fo fanga tu se kinesem ta mo ina wa ma vai atu la ia Augustine tula mai le testanga ta poto la vole kalesia Catholic Roma Thomas Aquinas benta tu su elva son tene ia onga Augustine ma Thomas Aquinas ile soi fuanga le tua ale tatu va ia nga ia onga ai la tone e tu sai mal fo fuanga o tula mai la Thomas Aquinas ile afelu se la lo suma lima fa na wai na maliu la afelu se la fit suma fa ia Augustina na soi fu mai ele torselau la tosangan soi fu mai ia Augustina tos na fa na ia Augustina el torselau lima suma fa ia na maliu fa se la tos fuluti ia o Thomas Aquinas na maliu la felu se la fit suma fa tula mai la Thomas Aquinas o ia la le ua ia fa lau teleina fa mautuina onga Catholic Roma lotu pope mai a Augustina fa vai lunga tatununga Plato ma Aristotle le tatu tala noa nga ile tuptu mai o le ata mai o le kalesia ana fa vai lunga le ata mai poto fa laulangi poto fa pau ale o tam faina ia fa vai ia onga tu spaia onga la Thomas Aquinas e tolu langi ele lua langi pe ole onga Augustina lua la langi Augustina ai tolu langi e tolu vaenga o cosmology foi neia Thomas Aquinas o le langi mua o le langi e fa eternity na o le tua soi fuai mai le setemi wa le tua le soi fuai setemi ele ise me nga yoi ai o la vele tu ele nga yoi ele ise me foi ne sui wa ele sui se me wa a yele time i was sui me melana sui me ona familo wa onga ne ya Thomas Aquinas mato ile ya ma se me move ile tua pe un tatu mantoia ia Aristotle ilana onga Aristotle le tangata poto eleni fa pau na ia foi mai tangata yo Plato ma Aristotle tangata Cristiano ai la famela Aristotle o le tua ilana so enga fa pau o le tua is the unmoved mover foi ne ele foi na move a o ia na ia faia ia me umalava ai le move one because at timeless me na to te fa long ai ia o nga fa pe mai God is an unmoved mover on because ele is a timing ele foi na move pe ele is a timing on because o te nunga fa fa to ele fa vai lu tu spaia ali o fa vai ia te nunga alo tu pope mai a Augustina to foi ma Aquinas peisi lungo te po inga fa po o fa po tangata poto eleni e tatu lo mai Aristotle le an move le tua no vinga e so i fuale tua e fa va e le se so ta inga mali universa
ele i whai ele tua le universa, according to Aristotle. Na ola mai lava le soifua mai le tua se foi le mena ola mai le universa la tovia e whaavau le tua e whaavau foi le universa to te mantua tauranga wha evolution. Whatasui nei ia le Big Bang Theory. Ai o tauranga wha evolution. O le universa ma mea malava i e malaulangi nei. O na ola mai lava manu vau i le ise amatanga i ola mai lava tu mau lava i tu la fono wha physical laws e pule ina i le olo le universa malaulangi. E le ise amatanga e le ise ngatanga i ola lava le universa atoa. E peisi lunga o wha popa Aristotle. Le o peisi ia onga a lotu pope. Ia wha pena foi ma Martelo o Kerisano i ona ponei. Le ala o tātou vai o le langi mua lana a Thomas Aquinas. Langi lona lua tu sai ma onga Aquinas. Le langi le e iai angelu. It's a mixed reality. O angelu o anganga e ola timeless. A le langi lona lua e whailungo material e ola le taimi. Ai so i fuai angelu e timeless. Io e mixi le langi lona lua le e le peo langi mua e timeless mai e eternal. A langi lona lua lea e le tu mau o langa iona le taimi. A ngelu e tu mau wa langa la to e timeless ma langa o nganga. O tam fai te whawhasea ngā tu spa ia me ia. O a onga ia e whawai lunga tajunga whapau e le pesi lunga tu spa ia. A le wao inai ia e kali se Krisana e tangata ia ma o se atua i e kali se Katolika Roma atua mai kali se Protestano. O le langi lona tolu Aquinas. O le langi le tato te iai e se temporal na fofo le tua i me le tu mau me ola le taimi e iai le oti o wai mawai o le me ola le taimi e mawai e o mai le oti lono inga. O le tua na whai e atoa e lo le atoa le na whai e tangata le tua e le oti. O le tangata le na whai e le tua i tu sai malpoto wha akwana si i le langi lon tolu. Na whai e le atoa e le e oti o langa e ola le taimi. Ma le taimi e mawai me oma. Ai e le anganga mai le langi e tu atu. E mai le tua i le tangata le whaitino. Ia ona oti ilo le tangata le tino. Ia e onto i ola lava le anganga lea. Ia malu i lunga le langi. Ina mena iai. Ai le la usawa i matatununga wha. E le tatununga le alo tu pope. O le peketori po le tatununga le pulikato lio. Ona taluai o le ola le anganga. Mai ia onga ia whātau le fofuanga na whai le tua ia le tangata mai le anganga lea ia no tiro tangata le tino e to alu le anganga i langi e lau sawa i a fele ele le anga tangata o fele la to alu la ia le anganga le to foi sa i le tua ia fa mai la ia lotu pope e ia ia le mea iai io le peketori pu le katolia e fatali ia le afia muai e muai la to ia ma olai ia e safai ia e mawai la vano to salamoai ia ma to e faule nei la to le fa vau ia i le si langi lo ia nganga ia ina woti le tino tangata no lai la langi nei io wa ongalanga fa pau pesi no fa wa e tartun foi Aristotle la to ia ma tangata pau eleni i le ia nganga iola ma ola i foi nei mari tangata e no esele tangata mto e foi le langi e la wa follow I lava ia o ngale kali se Katolika Roma ia ona ela tato tira nei ila ongale fa tau ngai pulikatori fa vai lungo on fa pau fa vai lungo tu si apokalifa ai lo tono tu spa ia le tat fa ngai ai tu tono tu spa ia le kalise Katolika Roma la tu fa ngai na la ia onge fa tau ia foi nei I pulikatori e pesi lungo on fa pau Plato Aristotle le alo was ia kalise Crisano mela e tato tilo inai o tangata e pulikatori ia nganga ia o toi foi I langi ale o hoi pulikatori ona leanga nanga sala I nei le taimina ola I tangata ia na iai ia ole faola ina la tangata ele salamo ia ina ua toi foi la nganga
ia ua agasala toe malatou ia agasala agaga ono o tagata agasala ina o lama i lalolagi nei ia le ua oti tagata agasala le salamo ia ua agasala toe me agaga ia le o lava safa ia agaga ia i pule katolio aoga lana le faapaupau e te le maua le tusipaia o te tigaina tausua e tonu tusipaia ia aoga e hele ana tusipaia ele ni aoga tusipaia ma me lana ana vapela o o se agaga io te le fia sau i lalolagi nei o te fia ola piko se laga o te tigaina i mo ua agasala atu ai la sa o ola le langi o whamonianga ma e le se agasala ia le lau sau ine lalolagi nei mo ola se lotu tangata lotu pope ia nga le salamole o tangata lotu pope le au safa koe mo agasala i pole katorio e le se o nga tispa ia e whapena e tu saima ma o nga wha katoliko e le pole katolia au se atu ai ma lotu protestano au ai e mo i le taitonu lotu protestano i se pule katolio e la tua o nga whaatawanga i se holy hell lea la to te whaine ia o inai ma e tele ia versions o a onga ia pa e tato te vai e le ase senga ma onga lot pope na on fa mai le se pule katolia ai ele hell e se holy ia ai fa longo i la unga a fe au asosa foi nei e kalesia ia papatiso foi nei fapatonga kristianos sa moam metotisi la tonga lato te fai maua pe hoti tangata ia la oi lunga le langi ia lo na nganga la ua tapua nei le atua ma ua fia o le to tinga ina maftia la ua mafuta ma le atua le langi ai le wala to le tele fa longo la mas fe au fa tonga kristiano pos fa me tisu fa pe mai ile tangata foi nei peaoti ai le salmo ele alu ile langi ele alu sa le langi lo nanga ai alu i se oli ale me na we ela to onga e alu i se oli ia tangata ia nganga tangata ia le salmo pe afioti ia na ia fa te time fa snonga le tu e tato te loa le pi ia to a lotu protestano i o lotu pope ia o fa pau ia na fa vai mai ia onga ale kalisi katoliko rom le lavo se atu ia ma lotu protestano se o mai le termine o se uma to ia ma to te lo tangata o ne tato se ai tato tari le tu so san me tato i lo le upumoni ma le upumoni da te fa saloto ina tato the truth will set you free le ana tato te va iai le lukam tau pesuma le ono ile fata oto nana tali a Yesu i la wasa io o ina tato te va iai ngai ile meye tau tupu mai o ngai fata ngai pule katolia to foi masehori io ia nganga tangata e sauni ai mo le hola fa vau pa hol te mo fam sinonga ile tu spaia ia o ma tato so ai foi nei e isa tatu suenga momoa e le ise anganga stangata e ola pe aoti le o tangata ia na faile tu tatu te hol fofonga tatu te hol fofonga na faile tu saima mal vai aso fofonga ele i ise anganga na maile langi e faile tangata o le tu la vai na ia faile tangata maile ele io na mana vale ele tu le mana bola io na veilor tangata matangata ola the living soul the nefesh the living soul woti tangata no lang sala io tangata living soul woti ia woti le tangata woti le nganga o leisi nganga woti tangata leisi tino leisi nganga o pauna tangata feile tu na mana bana bei o lo mai le tu na ta tu vai ai eta o tu spai ini stai o le manava o le nganga ia po foi nei spirit or soul tato te va ile ele fatato la lukam tau pe suma le ono fa pe suma le iva na lo il fatato nga il tata mau mea tata mau o ia ina u ai male tata mativa ngo ala salo ia ele i angale le tata mau o ia la salo tata mativa o fioti mala u io na lu leo o la salo
i le langi o no foi whatawhata o Abraham. Ia ai alu ia tangata mau ole o le sao langi alu se oli. Le la sa welta te unga whātaua ngai i o anganga le whaolene se oli. Ia ai alu ia le anganga tangata whaolehina i le langi e peo le tale ala salo le ana o alu ina uoti walo nanga no whata o Abraham. Lukam tau pe sumalona whau pe lua sumaleiva. Whai ana Abraham ia te ia il tangata mau ole. Ne whau pe lua sumalefitu. Ona whai meilo tangata mau o ia Abraham lo tamahai. O te whātonga ati a te oe, ina i e au inatu, ia la salo, i la ingolo tama. Wai tō lima uso, ina i mori tino atu i a te ilato, ne ilato o mai fui le nei mea pōpua ngā leo te iai. O ia te ilato mose me lau perfecta, ia lato whaalongo iai. Au whai meil tangata mau o ia Abraham, lo tamai Abraham. Aua, ai a whai luatu se tasi a te ilato na ie uoti, e salamo ai lato. On whai mai leo, o Abraham i tata ma wa pe a faila to te le fa longo ia mose ma la perfecta e huila me no tu mai se tasina i woti la to te le ma faila van salmo la to te le ma faila va venga fetalia inga le a Abraham tata ma ole e lo se tala moi o le tala fa ta oto ine mai le so na ta u fa vai lunga o tangata fa ine fariseo e ma o ai le anga le lei ia te on la tui unga, ia o se e foi nei e fioti, ia e le sao lo le whaavau. Ia o whaafata oto mai e Iesu, ia mele ine ia mai le sona, me lo winga nā le parable, e te wa le sona le mai ai. Le sona nā tātou te wa iai, i le whaata oto lea. E le sawa no e tō mawa seisi, pēa umalu soi whanga nei. E le sawa no e tō salamawai. Pa fai te hoti i lo soi fuol se fuanga nei e paune o lava noa tātou te salamoai. E leise por kātoli o tātou te o iai. Se oli lo sino fuanga moanganga. O se oli o le singo nā tunga mau. Nā le tino hoti se oli. E leise anganga i ole. A uoti tangata. Ina ua. Pa vese le maanawa mai le atua, le ola mai le atua. Ia whāte tele la so te whio mai Iesu. Lesi le sona mai le lukan tau pe suma leona. O te mine e tātou te whalongai. Le whai mai a whai tā lātou te le wha mai te lenga a whai lātou te le whalonga ia mose ma lau perfecta. Mose le tūsia ia tūsi o kenese ma tūsi o tūsi o nome. Tūsi e tau tūsi o tūla whono. Ma lau perfecta le ana wha mamla mama iai ma whalau te le mai iai le. Ia il whaotanga mai ala mai a Iesu Keriso. E la to te le whaantu e whaalongo i sesi. Tu sape toi tū mai sesi mai roti. Leo toi tū mai Iesu mai tunga mau. Le ai ama sesi e la to te le talia la mal whaotanga. E tu sapo e tū mai tunga mau. Pe tū mai Iesu tunga mau. E le ono whaitalia e te talia i nai whaotanga. E le teimi nei au e soifua. Ai le whaatare se i oti ma i ona ta e maulo se siawa noa. Ia male, le sona mai le parable lea, e le anga le tātou mana i o laulangi. E whano ai, a whai tātou te le sosone atu i e mātitiva, tala nai whātauanga il mau oa, e le ianga le i ala salo. Le ana tātou wa ianga i le, o ngairo tu mai nei le fa melon fa upoe tolsful au ha peatu lo tamai au a fai al watu se tasi la to nei na yo woti e salamoai au fa mai Abraham pe a fai la to te le fa longo ya mose malo perfecta e ula mana tu mai se tasi na yo woti la to te le ma fa fai lava yo lo salo tonga lo fai talia te salamoai. Po ai lava pe to tu mai Iesu au lo salo tonga te filfia te talia il fautanga Iesu Keriso ina e mo le ola fa va e le fosinga le tua sesi le langi e le fosinga le tua sesi lava a kensi la fifilinga mo free will lo ia te o lava noa paule no teimi ma lava noa tatu te ola i moleli tatu li el fautanga o sa ni Iesu Keriso. E si mau tātou te vai ai whātau ngai ia o onga ia
le katolia purgatory ma purgatory atua foi ma onga I se oli e hola ia nganga mo le pete mo mo tau pe tolu fa pe suma le valu so fa pe luas full a wa ke riso foi ina tinga ina o ia fa tasi mo nganga o le ami o tonu o le suyo o le ami o le tonu ina ia taita ina e hio I tātou I le atua na fasiotia o ia le tino au fa o le na mai I le anganga na ia maliu atu ai matala I atu ai ia nganga I le fale pui pui o e na le fa alonga na mua ino fa tali mai le ono sa I o le atu ana mua I ono ponoa au sa uni ele va tasi le mau mai tangata ta tonu I hola le nganga pe aoti e mai fa mani ai la onga na ona fa mai ino o maliu Yesu Iona maliu lo le tino Yesu tunga mau ia ai so I folo na nganga le na alua ia talai I tangata ia na ola le teimio o noa alu ila nganga o Yesu a tunga mau lona tino ina ia toi faule ina ila tau e tato te wa ia nga ile maulu toi fai tau faale lei lava ina ia manino lei mai fala me taun tato mamlama il maulea me momua ele la unga Yesu se me ina o maliu na maliu Yesu ele so ifoso na nganga na le nganga pa yo le tua ia na le tua so ifua e fa va ele isi nganga tangata ya Yesu ina o maliu le tino Yesu ia na lule so na nganga mai tangata ina ia olai I langi pe olai I se oli po pule katolio na ele isi nganga sa Yesu ele la unga Yesu se mea na maliu Yesu lon tunga mau I lona tino fta tu mai e pe ona ia talo ate a Maria Maketala au te pai mai a tau le tai o le tu a si o lua I lo tama ma lo tu tama ai e alu e tau ati o lo o so le o tu mai e ma to te felo ai ka leia ningala e le ni nganga I ola pe au ti tangata e le se purikatolia e le se oli mo nganga o na se oli tunga mau le si na ngor tunga mau se oli e tu spaia e le si se va no to salamoai pa ne le va no ata to salamoai ona fena maliwa Yesu e la unga ya nganga I fal pui pui tu se mal peter mo mo tau pe tolu fa pe su mal valu mal dos folo le ole tali e tato te mau mai lava le mau lava le e te tanga ele mau toi fai tau le mau fa mai le mau le fa pe su maliva na maliu atu ai Yesu matala I atu ai ia nganga ele fale pui pui o e na le fa alonga na mua ino fa tali mai le ona sa I o le atu ana mua I ona pono a sa hauni ele va toi fai tau le lei al mau ono o e te taritonu ia I la tu e taritonu e hola le nganga tangata pe aoti e te se ai e lo fai tau ino le mau lea na manatu lea e tu sa male lua afe tau sanga le va o le lolo male maliu Yesu ia le lau maliu Yesu I le tia tau su martasi io na fiololo na nganga I o iena na soifua te imonoa lua afe tau sanga tarwai ina ia toi launga iai ina ia toi salamoa nganga ia lau I o pule katolio ina ia toi ma war salamo ma faule nei la to mai peketori pule katolia e po se oli fa te raps no ngale tu ale toi launga ia Yesu a fai o tangata e taitone e te se ai ba ia e matua o tusi pa ia fengen tu ai mar feng fo elengi punctuation marks eleni koma len se mai kala lengi piliota eleni me fa pena o mena me muli nei lava I terminei e kalise cristiano o taimel tusi pa ia sa lengi punctuation marks so o te faita wina pa faita fia mamala malaya o te faita wina man koma na ia ai tong faita solo atoa so faita wina solo atoa tu le maulea na ia maliu atu ai matala I atu ia nganga I falpui pui o e na le fa alongo na mua ino fa tali mai lona sa I o le atua na mua I ona pono a o sauni elva toi fai tau na ia maliu atu ai matala e toa ia nganga I falpui pui o e na le fa alongo na mua ino fa tali mai le ona sa I o le atua na mua I ona pono a o sauni elva la tato te vai le sola ato le fai tau le tu sai ma tu singo tu spaia
le ua koma solo e tangata Kirisiana le whaatauanga ia o onga ia ola le anganga tangata. A suia me e komana, ia na ese leo lau mamalamai ia onga o le maule pete mo ngutau pe tolu fa pe suli iwa luas fulu. Lala taimi na maliwa ia i Yesu e tala i anganga ia fai pui pui. Fa mail maulea, ina o whaataritali maile ono sa i le atuana mo i ona ponoa. O le taimi na maliwa tua Yesu e tala i atu i anganga ia fai pui pui. Ina o whaataritali ono sa i le atua i ona ponoa. A o sauni le va e noa. A o fau e noa le va. O lai ta la i Yesu le angang pa i o le atua e ala mai ia noa. I rona fauina le va. E tala i atu e laulangi. Ina i ala tu sauni ma salamo. La o mai le lolo. A o sauni le va. O lai ta la i langang pa i o le atua. Ta la i le tala le Yesu Kiriso. Ina i sauni laulangi. O le aunga o mena na be se lau luas fultau sanga e fawelwa. Ina ia whapena tā pēna i laulangi. A o ngā lue le angang pa i o le atua o tā la i le angang o Yesu. I tangata umalaba e ala le i la unga anoa ma whawino le wa. Ina ia salamo ma mai whalwa. E la to te olai mai le lolo. Ona minga saolna. Le taimi le na launga i le tala lei. I tangata ia. O tangata ia na ola le taimi o noa, le taimi o whawele wa o noa. Ina o whaatari tali mali ona sai o le atuana mua, i ona pōnoa, au sauni le wa. Taimi nena malanga tua Yesu, ina ia tala i tala lei, ia nganga ia le whalpui pui, sila tātou te sila ai. Au ai nganga ia e le whalpui pui. O ia nganga ia lo ia i tono le whalpui pui, o sina tātou te sila ai. O tau mei nei ia, lena ia tusia tusio e pero a wa fo isa ia i tātou le tamao tātou tino po tātou tua nau a oa i mai i tātou ma tātou whaalongo iai a ele sili i se a ona tātou sustai i le tamao tātou nganga tamao tātou nganga le upulea a nganga niuma le ngana eleni te whaliwina o le ea po le matangi, o le manava o le tangata, po le holo o le tangata, i po le anganga pa i o le atua po anganga. So talu ai la tātou te iloina le fofuanga na whai le atua, le ini anganga na le manava hola mai le atua. Lena wele tangata matangata hola the living soul. Ia eleisi anganga na mai le langi, eleisi anganga na watu le atua, ona o le manava hola e ola ile tangata le na whai le atua le lele. Ele foi o pelu sumartolo tu se pere sumalua. Pere sumalua foi o pe lua sumartolo. O le fa potpotonga ato ma le kalesia la a uru matutua. Ale a uru matua. E o tu si ele langi. Ma le atua le fa masina o ma nganga o e wa miotonu o fa atoina. O le fa potpotonga ato ma le kalesia la a uru matua e o tu si ele langi. Ma le atua le fa masina o ma ngango e ua mi o tonu o wha atoina. Neo tau mai nei. E wha tauang le upule a nganga i tangata o le kalesia. Te lo tangata poto o le tuspa i kalesia protestano. La to te loa mau i e wha tau le wha tau se a nganga. Foi nei o mai le atu e langi i tangata e wha tau ngai tangata soi fua. Wha tau le whai upelu sutolu e peremtau sulu wha upelu sutolu i tangata o le kalesia o le wha potonga ato ma le kalesia o le auru matua e o tusi e le langi o la tusa whai tusi o le ola. Ma le atu o le whamsina o ma ngango e ua mi o tonu ua wha atoina e wha tau ngai i tangata ma lato wola lo lato wola o wha atoina e lato wha mahoni i le atua le tau ai i le upu ele no le niuma o le anganga a o lato wola atoa a mi o tonu i le atua no wha peona tau ai lato le aingo le atua a wha tasi mai o i le langi. Tātou te vai ai ia Yesu la vaia ina ua la mariu Yesu sa te urone ia whape atu lo tamahe o te tui na atu lo wanganga i hoa au i ona toa ile o lana manava upule tasi ni uma upu eleni ave le manava ola o tangata ave le anganga ave le matangi e pe ave le anganga pa i o le tua
o lea lo tau mai nei, tala atu Yesu, o te tui nā atu, ia lo uanganga i hoa ao, ia ona toa i lo lan mānawa, ia ma umalo na soifua. Te ilo e talwhenga e tatu avina ele upu o le ola, po le mānawa ola, ina o tui nā atu no na mānawa ola i le atu, tui nā atu lo uola i ate oe, lo tamai tui nā atu lo uola i ate oe, ia ona toa ile o le ola mai a Yesu, ia mamaliu, ia lo tātou li whaola, au walo tātou whaola tanga. Whapena fo le talo se te whano, wa ia ile o se te whano ta maa malona alo, i o na whita ile o lau Farisei o ma tangatu Israel, la tu whitongi ile o se te whano i maa, whapea atu ile o se te whano le li ia Yesu, i e talia mai lo uanganga, i o notia ile o se te whano. O ia nganga i e whatau iai, i e whapea wanganga whapui pui, ele tu se pete un tau petolo, mo tau petolo, fau pe luas fulu. Nena launga ia Yesu, o ngangana, o tangata sa ola le teimu fa wele va. No fa pe ati se tfan tu na tolo nganga e tu na tolo wola ia tu tangata ola. Le wa fa fo ile ola ile tua, ile ni nganga, ile ni nganga e ola woti le tangata, au wa ile fa ile tu tangata vi eisi nganga, ona ale nganga pa i ole tua. E pe atatalia Yesu Keriso e so i fua toni ai tātou pa unale a onga tuspaia o le tino o tōtele lo o tō tino o le malu le o le anganga pa i o le atua o tātou tino o le malu o le anganga pa i o le atua e le se anganga so mai langi vangana le anganga pa i o le atua e fio toni ai tātou o le a onga saona tuspaia e leila wa se si anganga e o la tangata wa na ole anga pa i ole atua na fa i le atua i le tangata e ave malu ole anga pa i le atua e so i fu e tona tātou o se me sir matu ia as a blasphemy o na ola se nganga e se me tonu o i tātou vanga na le anga pa i le atua a wana fa i le atua le tino le malu lea e so i fu i le atua so i fu e se fa le pui o nganga ya faila o nganga io tangata na feola te mi fa wele va ale tala i tala leine e sala mo ale fioti ale o fioti le lolo io nganga na o tangata ola living soul o tangata nola i te mi no a o fa wine e no le va na tala le ya le fioti le lolo e la tatu sili a o e se fa le pupu o nganga e tu sai ma pete mo monta o petolo Fai tauina lei se ia mtau pe suma lua fau pe fitu. E talia e fsiri lea. I se ia suma lua fau pe fitu. E whapupula e mata o e tau aso. E au mai fafo na ile fale pui le o fusfusia a to mai o nofo le pongisa. Ia au mai e la ato na le fale o tau finai. E le whatawanga e fale pui o tato laulangi nei. Ai whatawanga e le laulangi. Le laulangi o lo fusfusia i tātou i le angasala. O le whalpui na, le tātou i le whalpui o le angasala. O tangata i o le whalpui le na i o la i anganga i o le whalpui o le laulangi angasala le tātou te iai. Leo se whalpui ina uoti tangata lu elo na anganga o le whalpui o le laulangi ne tātou te iai. Leo lo tātou no polonga i le angasala. A fio mai Jesu lo tātou mesia. Ine whasa o loto tātou. Mai le tātou whalpui le angasala laulangi o tō sui fuamo tātou lai. Whamoi ne i o tātou i loa. One o tātou pero tupulanga te monoa. Tai ave tātou manisi tō tele nisi sao leo le whaavau. Au tātou whaalonga tala, ingon tala lei. Ina one o tātou seia o mwhawha o popau. Ne o sea tua i te loa o ngā e ka le sia Krisiano. Ka sia pope ma ka sia potasano. Ai ave tātou manisi tātou te tū mauma. Tātou wa i sao lawe la fionga le tua o inai tātou. Sola scriptura. Ina ia one o tātou i whafo ia o ngā laulangi. O tātou tele ina o whapau. One o tātou seia a tātou fo i le tuspa ia. Ia mena, na o ia o ngā le kalesia. Ia, e ile langi mo ese ia. Ia mea na whai le atua, whai mo le langi, so i fua ile atua e timeless, e leise taimi. Ele, o le fōwhanga, ele i whai le whetalainga, a Yesu, le lo kou, na whetala i atu tū mai mea. O le fōwhanga tu sai ma onga ia, whapau i o tautuna ia, ia Kalesia Christian.
o le fofoanga na whai ele atua i lona finangalo, i lona mawhau ele i whetalai, ele inga lue, na ia finangalo i ai, o na tū mai ele o mea, instantly, ele teimi lewan mawhau ele atua, la tu maili universa, i fatu e amata mai in faso solo mai ai, na tupu, e pe o tartonunga wha evoluse. Paule e senga, e tartonu i le atua, i lona mawhau, au evolution, ele i se atua. Ia tātua mamalama, le tamwhaine avatu le history o onga ia, leono sea ile kale sea, ine o tātu i loa le mafuanga, e mafua mai a onga whapau. Leo tamwhai wha mamalama ina im, wha matala ina le tala lei tuspa ia. Ai le tusa mar tuspa ia. Au lan tātu fo i tuspa ia, ina ia a o tuspa ia, a o onga lava maritus pa ia, ina i whapeon tātou, i lava ina i tātou, o tātou se. Tātou wa e ile shift o le paradigm, lea mai le tuspa ia, o le tusi authority, o le authoritative text, ina ia whaatonu aima, au ina i tātou ia onga uma lava, mtaitonu uma. A leo a veo na se tusi, se casebook, ina ia whaatusa, ia i soifuanga, i ona pōne ima soifuanga na mua, ina ia wa ai veo ini me ona sosane mai a tātou, a te so tai lava o ile ngangpa i le atua, ina ia tau mai le ngangpa i le atua i lo loto, ia le whina ngalo le atua, na wawai le atonu peo sosane, mai tuspa i atoe, i mea whai sa tau i le ngangpa i a Abraham, tau i le ngangpa i a Mose, tau i le ngangpa i a Yosef, tau i le ngangpa i tangata umalama o tuspa i o lava i a Yesu, she's only a casebook, e compare i ai, compare notes, ia mai whatustusa pe mata, o me ine a hote sia ne tu whapea o mea mai langa po i le atua, mea mai tāpon, ia a wafui te muli tuspa i o walanga, ese culture tuspa i, ese culture Abraham, ese culture Mose, ese culture teimi o apostolo, ese foi low culture, o lo wanga no, o lo teimi no soifu o le hisi o laulangi, e la soifu o le atua so sana mai ato e tau mai ato e alu maftanga nanga pa ia, e taula, i la onga le, i le lua maftanga malanga pa ia, i le sa wera onga wha Pentecostal, ma fuanga na wala ina, na wai le tuspa ia fo i nei, ma tele, i mea lofa le ngang pa ia le atua, e tautala ngane se ma, pa venga me wha pena wha malono mai me wha pena, wa lo nga lue mai le ngang pa ia i lana e kale si ona pone, pe fo nga lue temu Yesu, pe fo nga lue temu whenga tuai, whaina whaile tua wa venga mo e te minei pe fo ona pon mo me tau tana ngane sesi. E whatu sore tu spaia, ia ele tau whatu nuia o tu spaia. Now the Bible is no longer an authoritative text, inspired book. It's just only a case book. Pe la vo istusi pe ha, e tu sai man la tu whatu stusa. La tatu wa ia ngai. Ia wha mai Yesu mai Yesu ilana o Ioana mtau pe valu fa pe to sumartasi ma to sumalua ona fetale atu le Yesu ia yuteia e wa tarton ia teia a faito te tu maula o mata upu o so moni o to e lo foi o to le me moni e tu sa loto foi o to e le upu moni ia fetale nga Yesu ia fa atu i tangata yutei umalava o e wa tarton ia teia ona uso nana e kalesia a faito te tu mau i lau mata upu ia ua o onga o uso moni a o tau a faito te tu mau i mea moni o failo ati au tau e tu sa o loto foi o tau e le upu moni fele upu moni a o onga Yesu i le a onga whapo pau i le a onga i whalaulangi a o e le ua nao se tala whaangongo, a o onga moni lava Yesu, le upu moni lava mai a Yesu. Ui nā tātou te sao loto ai, mai a onga se, a tātou te tū mau ia onga moni lava. Ala whi mai Yesu, a whaito tū mau ia o tā upu, o so o moni a o tau. E lo foi o tau le mea moni lava, e tū sao loto foi o tau, e le upu moni, pe a whaito te tū mau ia onga tā upu. E iai lava o onga Yesu. E ia mata upo Yesu. E se mata ufa pau,
esem tau whalalangi, o tātou te mai e tonu tu spaia, ai o tātou wōre tu spaia, i o tātou ilo tonu rama, ma tā upu le upu moni le atua, o i nai whaole nei tātou, ma tātou sa loto ai, ma ia o ngase. Ma ilo lenga Yesu le yonam tau pesu malfito, ilana tatalo ilon tama, ina ia whapa ia ina ia, ia e whapa ina, yonam tau sufitu, whapa sufitu, ia e whapa ia ina ila tu ilo upu moni, o la ua fionga, o le upu moni lea. Nea, lan wheta lenga Yesu, tatalo lea Yesu lon tama, ele o se a onga Yesu lau so, a lea tatalo sao a Yesu lon tama, lon tama le langi, le tala noma Yesu lau langi nei, ina ia o ina lau so ma whawa ele kalesia, a lea tala no Yesu lon tama, ia e whapa ia ina i la tō, i lau upu moni, na le upu moni, o lau a fionga, o le upu moni lea. Ia e tātou vai ile, e matoa i whaea ea lava Yesu le tuspaia. E le aima sia onga whapopau, na tapa ia Yesu e sosoni mai ana o onga, i ona o soo ma le kalesia. Na tapa Yesu tuspaia, o lau a fionga, o le upu moni lea. Ia e whapa ia ina i lato, i lau upu moni. E whapa ia ina i tātou, e le angangpa i o le tua, i le upu moni e le tua, o atu sia lan tuspaia, o le upu moni lea. E la tātou a vai i le evolution. Pe an tātou vai foi e na amata mahali e mai lawe a on whapau. E whapea mai e whapavau laulangi. Ma o le atua e le isana so tainga ma laulangi ne a tele i whai e le atua pe ona tau mai na whetale at. Lona whina ngalo. Na nofo lawa ua static e le ngai oi. I le langi e leise taimi. A wala e whaina move le atua e leise taimi e move ai. E ona mawhawhau leo le atua i lona whina ngalo i tutoni a teia. O inana tu mai mea instantly. E tātou wai ia onga wha evolution. Wha mai e whawavau lawa men whai. Ia le wasui anga le Big Bang. Ia an tātou i lea ilea e le tu maua onga laulangi. Ua na se suenga. Ar tangata i lona poto whare tangata i mea na whai e le tua. Ai le ma whai e session mamala mātua toa i mea na whai e le tua. Ua na o le tua soi fōlawa. Ine o tātou pēr whai te fia sila fia. Pēr na whai whina whai e le tua. Le langi ma lau langi. A o ia whetala i atu. Ma tū mai mea. Ion, sei longa lawa te sila fia le whina ngalo le tua. Sei longa mtoa i esa ili. So tonu le whina ngalo man maa fo le tua. E leise sem whaia. Le tātou te le nai. Paule mea ngā tailo tātou i loa me ngā luenga le tua. Lona fofo ino langi malang. O tu spaia. O ala me o tau mai tu spaia. E ngā tailo tātou i loa. Me ia tātou ma tātou whanau. Peo tau o mai tu soto nome. Evolution. E ana amata mai a Charles Darwin. Darwin, so i fua mai taimi Ellen G. White. Sa malanga solo Darwin i le waa. So la vai Australia ma isi atunu. South America, Pacifica. E su e mai ai. Ia meine e so tai. Ia mea umalawa e wawa e whainge e whātustusa ia mea olama ma i orsami ma mea umalawa maritangata ia ma mea na whaia i loa aia i laulangi nei nature world, the world of nature. I le e tas walwhawha na walau ina Ellen G. White of Imperfecta le kalesia mulmuli le kalesia le tua yasu le iunga. Al tas walwhawha na matai o na tusia a Charles Darwin. Lea nei a matai ina tas unga wha evolution. Le taimi ilan walu ina Ellen G. White wha tu le kalesia mulmuli le tua laulangi ne ma matai ramsinanga le tua tu saimatani on tau pe walwha pe sumat wha. Ia ma vai atu a whiawhim tai haon na wha mai neruman malu le tua. Al taimi fo ilea unga luel te Apollo ina e wha se laulangi. A matai le tusi on the origin of species. Lena a mata na ia tusi e tas walwhawha na publish tas walu lima iwa. Al tas walu lima walu. Na publish le tusi
Ellen G. White ele whaalinga po le mitina mai le tua tau mai Ellen G. White ele fina watele. Fina watele na amata na tusia Ellen G. White ta si valu 5 publisher ile o le tusi na mua la fina watele. Whaingo ina on The Spiritual Gifts, Volume 1. Al tau sanga so ta si valu 5 na publisher ile tusi a Darwin, Charles Darwin. Tusi mua langa. Whaatau ngal evolution on the origin of species. Tato te whaaile ngā lue ngale atua. E ngā lue lava ma te Apollo. E te meta sine e whaasise le ka le sia le tu whaasise awa o ngā laulangi. Iai, e leo se mea lai titi mea lana whai Charles Darwin i a o ngā laulangi. Ina ia whaasise laulangi. Ina ngā lue te Apollo le tangata lea. Ina ia a o lai ngā lue le ngā le atua le ka le sia ina ala mai Alan Joa tine whaatu le ka le sia muli le atua ina e tā lai whea wangi tō tōlu wharinga tau pe sumal wha me tō wha restore mai tō singo tō la whono le atua ma ina i whaoltango i tātou Jesu Kiriso al whaatu atua ina i tātou siapola inga le atua marsapati. Ale whaatu mai te Apollo i Charles Darwin a wai i tātou nunga evolution whaase nei lau langi. Mai la tātou te wai i haonga wha evolution. Le la tātou te wai le Big Bang. Whatasui nei tātou nunga le wha pe wha wavau le universa. Le mawai mai wavau mea la wale tu mau. Whatasui nei la wale i Century Lewis Fulu. Ile i ato se lau tau sanga. Tāno sui le Big Bang Theory. Big Bang lea. Nuna sa iele mea na explode na amata mai ei lea o na tutupu mai o ni universa atua amata atu laulangi. The Big Bang, the explosion, the big explosion na amata i o na fō mai ma tupu mai ni universa atua i ma laulangi ma mea umo iei atua ma leolor tangata. Tato nunga na leo o maua scientist i ona pōnei whapea o mea na sa tupu. A sa le tai tonu e ma vai laulangi sa mai wawau whawau e leise mea na amata mai ai laulangi na peo le tua tu mau lava le tua tu mau foi le universa. A le fta sui nei ia atua salau tau sanga. Mea tātou te iloi nai. Atona e sao scientisi. Atona e sao scientisi le matua le universa ma le matua le tātou laulangi. Whamai scientisi o su tolu 0.8 billion years talunga i laulangi i le universa. Ua wha le afa biliona tau sanga talunga i tātou laulangi nei. Talunga i le universa. Suma tolu 0.8 billion years talunga i le universa. Ua wha le afa biliona tau sanga talunga i le laulangi nei ma tupu mai le tangata me umalawa i lo iai. Ato nei sao lato i lato wa aianga i le taimi. E maua mai lato susa ingo mea. Ia susa i naturo mea. Ai le whapea ua se ai le tala ke nesam tau mua na whai le atua le langi ma lau langi le amatanga. Na whetara atu le atua tupu mai mamrama le asalona lua, atu le atua tu mai le vai le asalona lua, tai haoma la whiawhia le asumua mua, tai haoma la whiawhia le asolua le so atu le asono, whai le atua tangata ilon whaatu sa na mahanawa le mahanawa ola, nono mero tangata na ion whaoleris ile asofitu na ia malolo ele ana ngā luenga mai whamanu i sa pati mai whaasaina whapaiaina. I sa pati na mai lon fofanga. Ile tusai ma le tala tusipaia wa tātu tōru tusipaia. Na ia le fofanga, na ia le amatanga, le fata a mawane le amatanga o le universa e scientist whapea le Big Bang Theory. Ia tone e sa ola tō so whamat, pe a whai o le taimi na ola mai ei mea i le in whainga le atua. Na whai e le atua mea with that capacity, with that potential e tupu mai ei mea. Ai a whai nei, na whai malawa i aso whai nei e fitu aso le vai aso. Whai malawa i to tonu o aso meia na whau mei le aso mua lava. Na ola mai mea malawa la su mo nam lam ina ola mai la au no foi le tua ia la au la stolu ola au fo la au foi lo manu fele leim ai na ai manu foi le tua ia ile la ile fa pena
na whaatalia mo se piliona tau sanga na whaatu mai lo lama le masina te lele o ia te minei le aso lava whaana whetale atu Iesu tupu mai le mamalama tele tupu mai mamalama lai titi na suru mai le la suru mai le masina le po taimi lava lea le aso lava lea ia ona le aso ona whai le tua tangata a tamun whai le o ewa ia ona whai puipo e le mo amate le ainga i le aso na whai ai nono winga o le aso lava na whai e a tamu e na matutu ai na whai puipo ai o whai le ainga o ato atoa e pi fōlinga mai na ole tau sanga e fia awhi tau sanga na orai ai tasi lava le aso na whai e le atua ai le pe fōlinga o matutua o tangata matutua o whai a inga o matutua manu o whio ai o ai la wanga tasi alva yaso men whai le atua a le ola umo me umane male la langi ato whai le atua ma papa me fōlinga mai o fia pilona tau sanga tanu na iai ana na tasi alva yaso ia ela su e tangata no poto tam foi su ia papa ma la au me pe nai fōlinga mai pilona tau sanga ana foi le tua me nai il vai aso tasi fo fanga on mana fa venga o le tua il no poto fai ana fai me se conectas ana ia fai le system le isa ia so fito ina ia fa beona fai on manuia e le ono tangata e fetau i mo so fu tangata e o lai ma manuia i la langi nei fai le system le fito aso e o lai e ma malo le le fito fai nga luenga va sa to ia so ona malo le fito mta po ile tua refresh ai lon tangata au le fai ngai fai ma le vai aso fai ngai nga luenga e fetau i mo tangata le system ne me foi nan fai le tua me umala e fetau i mo manuia o tangata ave ele tua manu o tangata na te whaangain na te whaingoina ia ma ave la au e whaanga mo ana me ai ave foi la au ma vao e ai manu ia mai o le sami me umala all in one week the whole world was there pay for dinga mai wa se fulu tolu pilionga tanu na hola laulangi mai le vai aso e tasi nga fofo i le tua me uma ia ton la sao ia scientists o skutol mon tupu ia pilonga tau sanga tanu na Yale Universal o to ite 5 pilon tau sanga tanu na Yale le tatu laulangi ma ia ton sao ana me uma na fai uma le tua i le vai aso e tasi ia folinga mai wa fia tau sanga no lai mai au le tua ina wa uma fetara tu si sa tu le tua i mena ia faia ua le lei lava ia ua le lei mo matanga fia la fiafi martai au ia le aso ono lea la fi martai au o uma le yaso malolo ai le Yesu i la aso fitu i le mafaina i lo tangata le poto le tua e lo ta ua mai i le tusio fai la unga mtau pe valu fo pe sumar fitu ona o ilo ai leo ngā luenga uma le atua. Ele ma whaia le tangata o na iloa ngā luenga ua whaia i lalo la. Awa e hui lava ina ti ngās tangata e sa ili. A ele iloa ia. Ile malea. A wha pea ifo se tangata poto o le ana iloa. Ele ma whai o na iloa ia. Tangata poto laulangi. Nia tusia ia tusio o whai launga. Ia na whai mai nei e lei loa e tangata ngā luenga le atua na ia whaia. Ile ma whai e poto tangata na ia loa ia mea ngā luenga na whai le atua i lalo la. E tātu whape o tātu i loa, ai ai sua i ai. Nei lava tātu ma whai lava es. Ina ia tātu i loa mea na whai le atua. Mea ua lewa na whai le atua. Tasi alwa i aso na whai ai. Al ne wa fia hafe maafe tau e tupulanga o tau whai laulangi o tangata e sua msa ili le poto na whai le atua. Ili bai aso e tasi. Afa fia la le universa atoa. Ile poto na whai le atua universa atoa. E whaavavau. E le ma whai on tatu ma malama tatu i lo mea na whai le atua. Paule mea tatu teo iai. O tatu vivi i le atua e avi le atua al whaafitai. Ono me le leina ia whaia mo i tatu te ofo. Tātou te ofo mena na e tātou tapua i le tua. Ona o me le lei whaia le tua mo i tātou. Tātou te iloa. I le talanoanga Iesu a le tua ma iopu. Ina ua uma. Ia me uma lavan ko frua iopu.
i ona pupuanga, i ona suffering, maftia i mai, ua pioti umalana whanau, ua mawai ese umalana tamau ainga. Ia ona fiu i opo fisili le tua. Ai ina ua mulimuli ane, ona tali mailo le tua. Ai tali mai le tua, tali mai fisili. Ia, ele i tali le tua e tu sai ma le fisila i opu, pe se awa tupu e mea e ateia. Ai tali le tua i a i opu, e whaatoa nga i le ia i opu ina i ona whaatua tua i le tua, tusa po a popo ngai o ngai ateia. Au te fisili ngai na le alofo le tua atoe. Au te fisili ngai po e se awa tupu e mea atoe. Taune e whaatua tua i le tua. Tusa ma le ona suma lua fisila le tua i a i opu. Ona suma tolu pea. Ia fisila le tua na fisila i a i opu. Le tu sia le i opu tau pe tu suma lwalu so le tau pe fast fulu. Mantu. Nano tau mai ina ia fisila i le tua i a i opu. Fisili na whape mai i le tua i a i opu. Ona tali mai leo i ova i a i opu mai le whao whape mai. Wai ea le nei wana wha apolu lungia la upule i upu e leo i eile poto. Ina fusi elo su ngati te pe o tangata malosi. Asi o fisili atu fo i ate oe. Ine e wha ilo mai i ateo. Oi fea sa e iai ino o wha vahina laulangi. Ina whai maia pe a whai wa e iloa ma fofau. Wai ea na ia fofo ina ia mea. Pe a whai wa e iloa. Wai fo ina na whata oto iai le fua e fuai. O tu ina ea o na wha vai ilunga le ha. Wai ea fo ina na tu ina hifolo na maa tuli manu. Ina o pe pese wha atasi fe tuol tai ao. Ma alalanga fia tali umo le atua. Wai fo ina ia pupuni le sami pui pui. Ina ua o mai e peise ina sau mai manava. Ina ua o whaia le ao mono ofu. Malpongi sama me e awi ai. Ina ua o tu atu iai fo i ona tua oi. Ma avane iai wha mau wha lava pui pui. Ma o whai atu ai. E te o mai i nei a te le sopo ia. O i nei fo i e pau mai ai o ngalu wha maolunga. Talu le amatanga o waso. Ua e pule e le tai ao. O e whaasino atu e le ta whao ata le me hali mai ai. Ina i e tango atu i e le tulu ingo laulangi. Mai e lulu e se inai o e a mioleanga. E li ua o ia e peo lua me e le wha maolunga. On lato tu mai ai lea e peo as off. Yon wha sola le fisile a lea tu i ai op. Mea tātou tu whai ai. Fesili opu le tu pe sa me o mafti ai. Ai tali mai i le tu i ai opi fisili. Sa me wala ina fisili mai i atau. Au fe me sa iai. La me te le tali nai poponga. Me nao e whaftailo whatuatua mai atau whaftailo whamaoni e tele i ang salai. No e fisili nge ina pe e se au me tupo e mena tau tau lama na i e whatuatua e atau. O e tele i ai le se sina na mātau pule le whaingal o laulangi nei ma l'universa atoa. Me lea i e whatuatua mai. Po a me tinga i ate oe. I e whatuatua mai atau. O te iati oe, so e ngata anga laulangi. O a me tupu ilo soifua. O a me e te mafti ai i le aso ma le aso lo a inga. O a mafti anga lo soifuanga o mai mai. O mai me tinga. O a whalewe lawe o mai fo le maliu ma le oti. O mai puponga o mai wala au le tua le maliu ma le oti. Tātou te le fsiringe nai le alofo le tua mo tātou. Tau lawe na tātou whātua tua i le tua. Te lau tātou whātua le tua ma talu le tua la lawe inga mo tātou. Tātou kou fui poponga. Tātou le tua i alofa mai lawe i tātou whaola hina i tātou le ola i whāpau. Aua, na olawa i a Yesu na kou fui poponga. Ele i aloa i le tua, ele i aloa i le li whaola, na kou fui poponga ine o tātou maua le sauratonga, tātou maua le file e mō, tātou maua le whaola tanga, ia man malo longa, mai le alofo le tua. Ian tale e leo i opu i le tua. I opu whaupe, mata upe whāsunga le lua. Alon whau mua na tale atua e leo i opu i a i owa o whape atu. O i loa e te mawhaia me uma. E le mawhaia fo na wau ia se mea te whenangaru i ai. Ia e whaafonga mai. O hau o te tautala atu ai. O te fsili ati ate oe. Ai e lofa whailo mai i ate au. Sa o whaalongo i ate oe le whaalongo o utalinga. A o le nei. O wa ai atu o mata i ate oe.
o le melea o ino ai ateo o sala mofoi i le fuefu ma le fuefu. Ia, le o langona iopo. Ia, langona iopo le se mea la ia fesile inga ai le lofo le tu e atea. Le se mea la fesile inga ai le ami o tonu le tu e ami o tonu le tu e whamau. Po ati ngā soi fuanga nei e lo le tu ana mafuai. O le tu e ami o tonu e lofa e whamau. Mea le au tatu tinga ina le angasala o tatu maftia i poponga o mali mo le o tim whamaya e tatu. Awa tatu silinga ina e lofo le tu e a tatu. Tatu whalongolango i le tua, whamoe i le tua, o tatu ono sai poponga e le aso e whio mai Yesu e whalo e tatu i le ola e whawavau. Ia oa, o suia o ngā e kalesia. Ia, o tatu le sona neiva yaso, e tatu wa ia o ngā whātua ngai i fōwhanga. Ia, o suia o ngā. Ia, suia o ngā fōwhanga, o suia o ngā tangata, o leo le nganga e o tatu o mai, o fōwo o ngai le lolo, pe le se lolo na tupu te mi o noa, o na se local flood, e le se lolo na male pe laulangi, ma so o fie laulangi atua. Le fō latu whai mai le ni wavenga, e le se mana whai wavenga, le atua o mea ana tupu, a o tatu tau o wavenga, e le i a aia isala e ngi mānai, le o fuola a usa ia ele wau matua na ai a o tau Israel o le mānai. Ai e le se mana wavenga o mea lan whai le toa walanga le i whai le tua se mea o walanga stak le tua teimi na lona finangalo e tupu mai me ma tātou le finangalo le tua e le i whai le fōwhanga e laulangi nei ni aso e fitu a o whaalea nganga i o whai aso e biliona e a tausanga ma o le tangata ia o wangasala ma o tātou me ile nganga i tangata ina ia sao ilo le whawau. Me la tātou te e vai i a onga ia. A onga e tātou i lua le leilawa, e le tu sama onga tu spaia. E le whetau i ma onga tu spaia. E la tātou wa engel fōwhanga. I le laman masina, ngā tā ua me le sona. I le laman masina ke esam tā ua mōr whau pe sumal wha. Ia whau pe sumal iwa. Ina ua whaia, ina ua tusia mose ia le fōwhanga o laman masina i la sofa. Sa le fa ingo ina o le laman masina e tele i maua le ia upuna laman masina i le tara fōwhangan e kinesam tau mua. E tau na fa ingo ina e mose o le mamalama tele le ao o le lana, man mamalama tele le pō, mamalama i titi le pō o le masina na. Ai le fa ingo ina e mose o le laman masina o ai sea. Ona na mana a mose ina ia o walango tapua inu fa papa o le laman masina. Ia e upu e peru e whaingo fo inei i le laman masina ma chemesh o le la ia ma upuna ia rea o le masina. Ai le ta whaingo a ingoa ia na whaingo ino o le mamalama tele leo man mamalama tele po ma tau mai e mafuanga na lena fo ile tua ia mamalama na ina ia mamalama ile langi atoa a vea ma mamalama ile langi ve ma whailonga e lua ile au man po whaima whailonga e loa ia le taimi ma aso ia ma tausanga e whaamamla mina e fo ma tātula o langi ia ma i loa i tau season ia ma whaitau e aso e lusu ma whaitula le aso ia ma aso tausanga mena na whaiele atua ia le lama ni masina ai li whaingo ina me mose lama ni masina ona langa satapo i tangata whapopau i whaingo i lama ni masina e tātulu i ngai tala tuspa ia le tam whaila vene ia ve ese a ong whapapau one mai tonga onga ia wha ona pō ia mai lawa ia onga mamā le atua e tuspa ia pa ia le atua i upu pa ia e whaamtala ina ila fionga le atua ai ave ese ia a onga whapapau le ana se leo se hele ka le se ia so nei o la tfaunga ina ia onga Plato ma Aristotle whapapau whataunga i le atua ma le fōwhanga la wo se te minei ma wo ma ia onga whapapau whanga le evolution ia lesi me tātou te waianga i le fōwhanga ina ua whai e le atua le tāne ma le whine tu se e Paulo e Mose e le whaunga ina Mose ia upu e learning e ave le tāne ma le whine
ele kene sem ta mo fa pelu so al fitu na fele le tu tanga te lon fatus on fatus o le tu na ye fe o ia na fe o ila u o le tane mal fa fine o upun fa nga mo se e ta o le tane mal fa fine ile e kene sem mo fa pelu so al fitu o upu ese ona winga upu fa ilo mai ai ia le tane mai lo ai le fa fine ale upun fa nga mo se o le upu saka o le tane, o le winga o le upu saka, o le tombstone, po o le maa wha manatu le tunga mau, e tu ilunga. Wha ingoa le tane, o le tombstone, e tu ilunga. Le whawhine, na wha ngai mose le upu nekepa, le upu nekepa, o lona winga, o se lua, pe o le tunga mau, o le lua, tombstone, e tu ilunga, tunga mau o le lua fo inei tunga mau yo upula na fatau le fafine ia maritane o tunga mau tombstone tu ilunga you know le wingo o mele tang foi mose e tau mai no winga e lo le leila maritane e lo le le fo il fine e lo leila biological connotations o wingo upuia le tau mai ai o le tane o le fine o le lua foi nei ilunga ia le maaltunga mau e tu ilunga nela tatu vai ai e wo mai aso nei le ua vale ton waia ia famtale ino ainga ma le ufenu mia ia fengo ainga ona langa o le halu ilungo o ngartu spai a le tau fai mose ina tau mai walanga foi nei tu saima tuma tapo infa pau sala tu tapo foi tangata sala tapo itane tapo fine me pena ele mana mose ni mai ya uputane mal fine fa mtale ia el fo fanga fo le tu mai upu ia ne ia fa tu sai ia le foi ni o le tane e mal fine ala winga ona tu langa ia foi ne ia e mana miltane ina ia le ola ile fine ina ola mai le lua le tangata ola en fai fatu so le tua ale ile tane ile se ola wana na le tunga mau ona le lua ile se ola tu mai mana miltane ina i ola mai tangata mai le lua le ina i fa peona ve matangata ola me le winga na o upu na fa ngaina e mose ilo na tu siol fo fanga na ilo le leime ina na fai le tu le tane ma le fine ina ia fai le ainga ina ia tupu mai le whanau ina iola e tu sa malfa tu sa na fai le tu le tangata le si winga le upu saka ale ave le tane ia e mana tua ia e mana tua la waba inga ia e alofa la waba ina i whapeona ngai lua maftanga ina ia ola maile ia le whanau ngalo ia o ina ringa na le lua la tunga mau ia ele hise ola mai ai so le tane ia e mana tua la waba ina ia ola mai ai le whanau ia avea ma ainga e vi ai le tua sa waile kene sem tau pe tosu va pe lua suma le lua fa pe mai ai o mana tua foi la sele le tua o fa fonga le tua e atia o fa na wina o ia ona to ai le la sela fa na utamtani fa pe ai o ave se ina le tua lo luma ina o fa na mai Josefa o mana tua le tua la sela ona fa na mai la sela fa mania le tua la sela ia Jakopo iona whanau mai o Josefa ono whamananga mai le tua. Tu la whone wha e mana tua la sapati e te whapaieina. O aso iono e tinga lue. A ele mana tua sapati e sas ona ase tu la whone e pē e le o ngā mo oe. E iai lawar tu la whone le tua e le o ngā mo oe. E te le o manui ai. O sapati o le whamanianga i e mana tua sapati e te manui ai. I e mana tua sapati o whamanianga mo oe. Ina ia whamania le tua e at oe. Pa e mana tua sapati o le tua.
pe o le whaatununga tua i e mana tua le sapati whapeina o asu iono te nganui ai la so fitu o le sapati le e uva le tua. O tatu le sona na mo newe yaso mo ne sapati. Tau ne alofa le tua whamania mai mo tatu au fia, tatu e kalesia, tu sunga tu intaitai, a inga umar tatu no. A le sona vaso ni na tatu te loi nai. Le se sengo tatu no whawha popau. Le ua seo matua i e kalesia, wane se se tatu e kalesia. We tatu mai kalesia muli muli o le kalesia le atua yaso le iunga. Whaatuine le atua le teimina, tu lai mai ia e le na waiteine fa foilinga venga le atua la langi. A le fo tu lai mai tatu nunga fa evolution. Tatu nunga leo fa sena, we mai e leise atua. E leise atua, ia leo alo fa pena fa manatu e tatou i le laulang e i le atua soifo. Ia e manatua. E i le tua soifo. Ia e mantua e sa pati le tua. Ia e mantua Iesu Kiriso lo fa ola o le winga na fai tatou i le tua. A vei tatou mani tatou ta failo atu laulangi lo soifua le tua ma wa lata le fio fa lua mai ine fa le ine tatou le ole fa vau. Pa mania le tua tatou umalama mania ne sa pati i le soafa Iesu. Amen. Lau fia tatou talo. Mata malangi matou talo atu i lau fio. Fa mania matou lo sa pati. I manuia lono. Wha mai se atu i na tele i a metu mal whanau. Neru mai eli a inga umalama le tua i e alofangia malanga mali maleoti. Mātou tfaftai wa lata lo fio mai mātou e whelua i e mo mātou a inga. A li taimine lo matama whaatasi mela wa fio. Iesu Kiriso whaftai mal whaatanga. Whaftai mo lau tuspa ia. Whaftai mo lau wanganga pa ia. Te mafuta mai, whaalo tele ai mātou, saunia mo le ola e whaafau. I mania lau whanau, i lau suafa Iesu. Amen.